Pinikarbit Prime Time Birta long pen kato kavya panseta me cardom ng pazariklong cardom. Tangte Pinikarbit Prime Time Birta arjuita. Nona kileji chiti ni phain kora sirkep mate pinap bhamkurwani Assam Direct Recruitment Examination 2024 third grade post asatlang break jamadima long tokponpo. Assam Direct Recruitment Exam 2024 along kado kawe 18.5 lakh atum break jam third grade ang hoyalong lo jogdon 20c kedam tang chiti ni phai kre pho bhamkurwani keching sia phuru na phan Assam Direct Recruitment Exam 2024 asat lang along tokdon 20 lo lasong si nona keleji chiti ni phai kra sirke parni le thota adun thua phuru na pharman Assam Direct Recruitment Exam 2024 asat lang ke tok jialong bachelor degree angdeng lapen HSLC angdeng driver na pharmang si sat lang tok ponpo Kedam tang chiti ni phain kora troxiar ni jaipong along APHLC Ratcharia song atun pen karbok pona lam thia pothak puthot poisa ingti local committee la pen sakti kendra atun pen lamklar mate lamvoi ka chipithu angsi therangke atun phan kardom pa jirlo pini nelimen rensi ingti APSLC Langhin Constituency Committee along General Secretary Lasi Nilitum IPSLC Hinpen Kejon man members tumpen danglok bang thompi CM along gedam har bang so photo mate photo ke klang ro ka puthak asa o APSLC Central Committee Pendanglok Constituency Committee tum bangso puthak photo ke klang puthak lamki ge do puthak se nili nal tum phan pherangke mege phalo lasi Central Committee hala APSLC Central Committee spokesperson Dipen Rongpi lanili tum phan BJP atum ke mane kither ke happen loksim munit ki pon la poson si alang li la 27 ani hala jaipong long press meet dosi la tum ninggi lo la si nili tum phan ke nang ke ther nang ke happen le la bangso CM long Dr. Tuliram long hang long nang pon kali la nili tum ningge hang pen nili tum jungjung ningge hang pen kicing kikang tungsi nili tum ke dam lake lasi labang so ke dam setame nili tum jungjung gali ladak langhin BDC chairman sar kiron tok bc afansi bare bar nili tum chuningri damsi nipon tha pusi alang lisi nili tum phan nang pon lo lanwel ni nale tum media herangke hin tum hasme kardom pajilo nilimen sondo singti ladak adorso area dentangti lapen gunesthan la tinta ps along nili soktigen ro in charge lo lasi ladak nili tum phan APSLC alida tum secretary pen chenglok rat alang tum ongdung members tum nili tum along nililong lapen nili soktigen ro in charge along lapen dak local committee president Samson ingti lapen nili tumalong secretary Rajesh ingti lahai tumpen nili tumalong wangsi kadok we lahai batai hini ki thom nili tumlong wangsi chingki chethan pen si nili tum phan CM long nang pontha VDC sar long nang pontha palam pen si nili tum batai na chuningri pen si nili tum sar kiron tok VDC sar aphan chuningri si CM long ana pa ponji phan alang li tum hoi APSLC secretary tum phan pon sinili tum kiron sar pen chingwa chingsai si la sinili tum phan nili tum ho CM along dam si CM along an chitong dam lo la pen kadok kawe la hai putha kan si 27 jaipong long jitu press meet ki pi la bangke ki pachubai la nil tum BJP asong numge ke ther ke happen le rada phan ke BJP asong bangke rat kaching thu nangji koson ma rat koson si kereng dogreng ni pen ke dudum long nangi ma labang sinili tumke
kakita cirok token BJP ali dar seman ke claim ke dam sin nitum ke kakita ke mangpon la sini litum lason banghan ke ther ke hapon ke nitum parti ke BJP long ke claim pon pe pin lang la pen mui prang ke wang ni sitamin nitum la bang se la bang so bang ke claim pon pe la salang litum la so koi ke wang wala so koi ni litum hanang pi ke munon phi sitame la bang so koi nang pipi det siakime kali pute ni litum sitame alang litum ban sudak pen engsai ponji la pen alang litum ban la so koi na pipot sudak pen ni litum BJP asong secretary president mate Shakti Kendro or BJP leader tuman sitame alang litum ban pin rempon lo Denarong Multipurpose Cooperative Society Limited Lem Sahin Pen Patra Pipongsi Annual General Meeting Mate AGM Ningkan Asekamaipi Patumi Cheti ni Pine Kora Troxiar ni Denarong Lems Amithang Asahemalong Kapaman Ponalong Denarong Lems Office Kimi Iam Lunsing Terong na Pen Iam Kangbura Keling Anparta Arisang Hua Tumahin Pen Kang Pupona Birta Neletuma Perangke Pen Birta Napoli Denarong ahawar ang kangalong kedo Multipurpose Cooperative Society Limited Lems Pinang Anarta ng Manlo. Bangso Lems itame ahawar kethe pulote Bangso Lems ta isilo. Bangso Lems salong patumi chiti ni phaing kora troxiar ni AGM amay ke paman ponalong chairman Soroteron pen kachari pon amayalong secretary Longsing Tok Bipensi alhika pachini lapen mai ke phalam the pajirmi po. Denarong Lems aparman aphan sikala krep hopen office staff kidoponji aphan asahem kimi kimrang patang ponsi Karbi long Autonomous Council EM Kangbura Kiling lapen EM Lunsing Teron atumari dengpen ingpu pontanglo halapu AGM amayalong EM Lunsing Teron ahinpen bangso Lems aphan kisung ke boy ke doalong chirap tito dunji lapen bangso Lems lake nomati lapen Mahamaya constituency arat atumaphan thangnat akisung ki pipon pede jia phan than parepo lapen halapu EM Kangbura Kiling ahin pen ke than pon ke AGM ameyalong shareholders ka chetong ki ong lapen discipline pen ki do ke tha ke theklong ke Denarong Lems anchot lang pasi meyalong than pon lapen sarkar pen ki bipon scheme alam sitame than pachini pon Bang Somaya long shareholders bang Paro Poso Sia bang Pua bang Pi lapen observer pen Rajen Timung Chetong Dunsi ing Sam Jin pen Pachun Po ini tundak Muhammadiyah normati konsensi apa dak lem sido laden gaun lem lo asal lem salong pini soyong hilum Karbi lo Autonomous Council EM in charge alangli Kangbura Kiling mangsi pini la sohem alangli sinang sengson kang lo lapen pini alangli rideng pensi la sohem pini ni tum ingku ponlong lo la si alangli panili tum ningak long pen mate Muhammadiyah erat normati erat pen alangli pan choro parpik lo alangli la sonasai nang hedeng pipon tek department pensi la sohem 15 lakhs amount pen la sohem kinro rasi lake Mane tum ke mathani banalo fuluni thodak ba den ngolo same aprang prang hem do office pusane la hata theno theklong lo rasi ni inspection langsi ni langkang fc apila so hem ta sanction tulo rasi no le tum mangi den ngorat na la so lens en kaching thuri fansi ka bo ini la so bori lo purangte itum den ngorat hon ke pang ringi la so war sai ka duji awar sai ka ri koli rasi tu mang Iklaim atau yang sih rok tok hutang te la ansus ke batang ini la sobat saya terlong la penco bang non ke bang tuji yang sih isi ini pene somba kampen mu te dengo mangge ni lian kita bang lo masih ada bangta ni iklaim pon langsing ya tonton kopai mepen Karbi long Autonomous Council EM sar Kangbura Kiling sar la pente elitum Muhammadiyah MSC mate EM Sar Lunsing Teron PNRD department EM pen cooperative EM alang litum pan la bangso Lems office nang pipon tek posi bangini bang pupantan itum Lems society pen alang litum pan churu pajirlo suri churu pajirlo pipoloma laso hem nang bitek pot
mane ninga klong ben dalang le tum pan churu pa jilo am ju se ni tum ninga matha teng pen ako uthot ako aka pre ka scheme tame kilohi bhanse ni tum ning thelo je pini ilang se ni tum lem sahin pen alang le tum churu pa jilo jadi hobi mental pendidikan aktif dengan ekspor. Pada mesti job ini alam ikan berdasar ini. Dengan ini kita itu kabel itu lah. Ini alam sebab yang dan bukan tak mana itu dulu. Kali ini atau orang itu ada lagi. Siapa lagi? Dia gila ke itu orang mana itu lokor dia. Yo no soba. Kredit ni. Ili tu anse curang program apa program. La suerte incluye 2023-2024 bajalan pislah tu. Ekipi sistem dia ada. Aku nak ini ben. Aku buat connect. Nanti 24-25. Non September pun connect September begitu. Maka Pedapadap theang prin priliapor di phutana kedamatawar Anjali Rengma ahemalong ke dodun Anita hemang songalong kokthat chipida Diphu Police Station ke parlo Diphu Gulf Boys lapen Diphu Girls High School adum ke do Anjali Rengma ahemalong arta ningkaningko rakethom aroso Adivasi P Anita pu kokthat chipida Kokthat kachipidet Anita ke Karagaon Natan Basti PS Khatkhatiya Sorposi Raikomasai Khiatumpen nang patinidu Anjali Rengma ahemalong ningkan isilo kedodu Pedapadap Anjali Rengma ahemang songalong kokthat chipidet pu abirta Raikomasai Khiatumar julong si adimalong anpalidun Raikomasai Khiatum adimalong palidun si hemang song kokthat kachipida dabang arpum aphan pasun si Raikomasai Khiatum ke thitang abang arpum chipare dengdun si postmortem ji aphan pontanglo Kopia thesi kokthat kachipidet ma mate kapathi ma aho kalam kachini ji aphan Raikomasai Khiatum karju kapater tokasai dengpon bomla এনেতো ছোৱালীটো ঠিকে আছিলে মানে আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে এনেকা একোতো আমিও গম পোৱা নাই তাই ফট কৰি এনেকা হৈ যোৱাটো আমিও গম পোৱা নাই এইটো মৰ্নিং ৱাক যোৱা মানুহকেইটাহে আমাকহে কৈছে মানে তেতিয়াহে আমিও গম পাইছোঁ মানে আৰু কাৰণটো কি হৈছে কি হোৱা নাই আমিও গম নাপাওঁ মানে ছোৱালীটো বহুত ভাল মানে বহুত আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰে আৰু ৰিসেন্টলি তাৰ বাৰ্থডেও হৈ গৈছে আমি তাৰ বাৰ্থডেও সেলিব্ৰেট কৰিছে তাই পুৰি বনাই কিনে আমাক খুৱাইছে এনেকা আৰু কি নাম আছিল ছোৱালীজনীৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো অনিতা হয় তাৰ টাইটেলটো নাজানো তাৰ দেউতাটো দুইটা আছে সেইকাৰণে আমিও টাইটেলটো ইমান ভাল কৰি নাজানো আৰু তাৰ ঘৰত আছিলে ছোৱালীজনী মোৰ বাইদেউ ঘৰ আপোনাৰ বাইদেউ মানে বাইদেউ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী আছে বাইদেউ ঘৰত কাম কৰে কেইবছৰ ঘৰত 1 বছৰহে হৈছে এইটো আগষ্টত যোৱা বছৰ আগষ্টত আনিছে এবাৰ আগষ্টত মানে 1 বছৰ হৈছে Tang tipini Karbi Prime Time birta bangke kang tonik lo kado kawitami do mithak me kurwang thu